دقيقة أي استديو بادية أنا إبراهيم إبر بنديجا كيا اسمامي أنا بنديجا أبرشا إرنا أنسين بخبر كيرنو يغيا أنا أبو بنديجا بجنا دفتي أبو مي أتيجار mana kana sifi hamdian tabis goda jani ni godam bنديجا كيا أكمل atibar يوم adati iftate dufun kesuni hika gudda kababar amma nama biratti wanni sambar iftaha jira daje chuda lal namni beeku ni beeka kuno namni akka keeti beeku ganti kaanaa irra way arraba kuma dufte olkeesi simadhu hedduun gammati rakkoon qabu akka abo akkameti laal anamma laal quluuti yamale ammaani haayilaandiin illugu haayilaandii asitti nekata haayilaandi laal ah ewno akkana laala akkana aadaan teenya uluu teenyaa fi gadaadha yaa tana malee waan addaati tana malee mirkaan wallaahi isii koraase hamdiyaa koraasaami mee warraas jedh aboo nashaata jira wallaahi ni kharabbiiti nagee qabdi hamdiyaa naga qabdaa guddatte koonsi Studio. way hamdiyaa way guddatte miidhaluutumaan nama dhiba daada aannani harkarra raafattee gaafa jadhage hamdiyaan qoraasee hamdiyaan tuni jammaatayya dhagayi wanni aboo yo Abrahim aboo hamdiyaan tuni beeytee wisaa sammataati aboo guddattee bar akkijee bar utaalchatti dheeyriin kuruphoo qarqabdee engadduma ijoolleedhaa duruu na dhaqqabdee jeeni bar mul'isaa eegaa fiti maallaqaa san mee dubbii san itti deebisime Yusuf fiti ma Abraham dhiifama Abraham abrishaa laal san baantaami fiti maallaqaa sani muutamiga abrishaa fiti maallaqaa sanimi اللهم صل على محمد دي مالك ابرش تناميري Dubbiin tunaka fidi maallaqaa. اللهم صل على محمد دبين تنكا في دي مالك نما خيشا كبو دبته دواكا دغي نما خيشا كبو دبته دواكا اللهم صل على محمد دبين تنكا في دي مالك nama khisa kabu dubate dawaka nama khisa kaboli kaburaka nama khisa kabutu ba nagai nama khisa kabutu awadai abu mismar bitate gandam diafa dakar yuma allakan kabane enyu barol sinaka dubin tunaka fidi malak nama khisa kulla enyu ol sinaka dubin tunaka haka gakun malaini jannata siif bita bareeddu muddiin qalloodha taguntuta isii gubbaa dhaabbate dhagay maallaqni isa amata 80 taguntuta isii gubbaa yoo dhaabbatte qabrii akaakoo keetii miidhaytu duuba girtu iga ta muddiin isii simmintu turii tana tawisaa salaata mankattu siifi dabar ay miidhaytu ni beeyta kaafandisha Abrisha. Miidhaytu ni beeytaa sa? Bandisha. Irratti beekamaa ibsi. Amma dhagaye. Namni mana ifiitti hin haasa'u mana namaa hoggaa dhufan nama haasawaati. Amma siifi hamdiyaan haasawa. Rakkoon qabu bandisha kiyya hamdiyaa tana sittiin fuudhaa akkam jette? Isi hin taatu? Rakkoon qabu hamdiyaa.
Ittiin fuudhama. Jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu yaabo hayyuun keenya san kuno dullummaa teenyaan eega wal jaalanne eega wal jaalanne laleelalee walittuu mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne Sagaleetti qabaa akkama. silaa duraanuu akkas jee barama yaa'oonuma jee barama. Jee amdee. Hunda jaalalaan na baay'ate namarraa qofaa na baafate kuma qoyootii na yaadde walgarra yoo jiruun jiraatte yaa'u ya Sagaleen isaa gana. Gana haadhati sagaleen ta'e. Maal jettu? Ulullee. oh Sagaleen ta'e ganaadha. Bareedu. Ganaa ijoolleedhaan. maalli beeytaa jette sabrisa Banti ishee amma dura kudha torba si deebisee miidha. Amma dura fa'a. mee wallee haarayaan sii kennaa walli sii ajaa'iba abrisha Qaba sagalee barinni. Ni qabdaan je sagalee ati. awammay dhagee jirne jirtan Sagalee. finfinnee jirtan Finfinnee jiru dhiyoota naan dhufe hirnaan jira banti. akka kubbaattiin bar dardaraa mata diidamii akkana dhiitaa ispoortan nyaadha yaa kiyya boo Yaa. abrisha Dhuga. ammallee hoggaa jettu maal jechuu Dhuga. feeteeti amma silaa mana kiyya jirta malee Sagalee. turuuniin sirra bobba'e akkamigaa nama hayyuu mana namaa dhufe akka fedhe haa jiru Laa nan tuitu haa. aboogaa Nan dhiitu abda haa. godhaa jingaa dhagee siifi wallisaa dhageeffadhu siifi wallisaa dhagee yaa dhagee Ishee hirnan dhuftu. wayle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  hotugalelelele sartu ibeita duluman jargubba mayey bortogana jiray akam kaburtugana yomi ibeita jovarasi Tagoy senda. Dapat. Bakka. Yes. abo hirna ganti keessa miidhaytu moo Abbaan karaa badhaadhe. warra sheeku shiraa sanfa Hai. Laga booyyeen beeku. Ganda bituraari. warra wannaafaan beeka hirnaa dhagaye maamma burqaafa burqaa burqaafaan beeka farsaayii gootee duudhaan qaba ashirafuddin tokkoffaan ni du'e kamana muuziqaa qabaachuu ture jaarsa maatiriik Jaarsa maatirikee ni beeyte. awoo taaptaap godhaajiin qaba Burkaanis rabbi rahmataa godhuuni du'e. niin dhufa hirna yoo rabbi gujee hundaan dhagaa baran gujee hundaan dhagaa gujee hundaa gujeedha dabbasuun Haada sun. masalaa hundaan beeka golliya hundaan beekaan golliya hundaa Oo fantiisa. egaa Cooma baate. Cooma buutee cooma. Cooma. amma maaligaa haasawimee Commaare kam comni. Cooma buutee. Gara goollee. yaa amma dhagaye warra nu jala jiruufis ni wallisaa baadiyaa wallee jidduudha akkasii
Aboo baadiyyaa jimaa hirnaa sanniin niin qamayee baran. Akka ajaa'ibaatti baadiyyaa keessa hundaan beekaa bara. Gandan oolee ni beeyta? Gandan oolee? Masalaas niin beekaan jee masalaadhaan. Gandata? Ganda Hades hundaan beekaa hadesii fi gujee hundaan beekaan. Cooma dheeytee masalaa? Cooma? Dhagayi. Dhagaa jibriitii fi laga coomaa hundaan beekaani golliyaan dhagaa jibriitiin muudaadhaan. Kanan dhugoo ebecha dhugoo kana. Ebecha dhugoo. Gollihan. Dhugoo jechuun. Goroo re'eetiin masalaan goroo re'eetiin. Gullofaa ni beektaa gullofaa. Shawaa barrii fi eeldaa'ee hunda. Egaa jaajaa fi jarjartuu kana keessa turre burruumtee hunda nuti. Mataa kashaa kakallee yoo bandishee.